Electoral Commission declares that it is ready to receive potential voters at registration stations. Sonto bantu kulinzeleke ukuthi baye kuyobhalisela kuyovota kanti i-IEC ithi ikulungele kumukela labo labatota kutobhalisa. Lemphelasontfo kuyobe kulithuba lekugcina lalabo labafuna kuba ingcenye lukhetfo labohulumende basemakhaya kuthi babhalise. In the local government election is important as municipal councils play a crucial role in providing services that directly affect people on a daily basis. Ifuna kwenda ngakonke lokusemandleni ukuthi abantu babhalisele kuvota. Lemphelasontfo Lekhomishana itawuvulwa tikhungo letinkulungwane letingamashumi kanzi kuyobe kunebasiti labatinkulungwane letingamashumi nesiphohlongo. Lelive lisalo lenyanga letingaphansi kwaletimbili ukuthi liye kuyovota. In these elections are going to assume heightened importance. We need to decongest voting stations by way of special votes. So community radio stations will continue to play that role. Ikumungele ukuthi kuhlehliso luhlolo lwamatikuletsheni kude kulungiselwe inhlelo talolukhetfo. The Commission has noted with gratitude the decision of the Minister of Basic Education, Ms. Njimotsaga, to adjust the National Senior Certificate Examination timetable in order to accommodate the elections on the 1st of November 2021. Litiko letasekhaya liyobe livulile lemphelasontfo ukuthi abantu bakhona ukutfola bomatisi baba batokhona kubhalisela kuvota. I-IEC imemetele ukuthi tiyolandzelwa tonkhe tinhlelo tekuvikela i-COVID-19 etikhungweni tayo.